Till I realized I'm a god. Think I heard a bit when I murder shit. In a moment I'll be taking off a tourniquet. When I burn him and I hit him in the sternum, I don't even gotta enter, but I'm gonna win the tournament. That's what I'm all about. Posljednji ljudi moje, njihova danas krećemo novi serijal koji zovemo Preživljavanje 1. Znači, survival možemo adventure, ne, dakle, aktualno što smo idemo sad. Create new word, 3, 2, 1, boom. Please, džungla, please. Nakon duže vremena našli smo ovaj bio. Ovo je bio klasičan. Oh my fucking god. Ne, ljudi, ne, nismo našli, tamo smo se stvorili. Oh my fucking god. Oh my bitch. Oh my fucking god. Ljudi, pogledajte samo ovo. Što smo još malo iskopali. Što da kopam jedan tamo sve? Oh my fucking god. Gdje ste villager? To je moja kuća, to je šta otvorim to. Laka nije ovo ono najbolji sad. Adaj, pa nije. Pumpkin! I kako dobro mjesto smo našli. Idemo. Znači ljudi, redovnije sad idu epizode. Mnogo redovnije. Možda i svaki dan, čak možda u danu i 3 bude. Otkud znate, vidjet ćemo sad. Idem ja malo da kopam drvo, pa ću vam se javim. Ja malo kasnije, iako je glupo da se ja stalno sjećam i to. Ali dobro, moram tako. Da, ovaj preživljavanje ćemo igrati bez varanja. Sad ću napravim onaj hramp, kamenu sekiru i onda ću da iskopam. Evo ga, znači dobili smo. Evo ga, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8, 3, mislim da smo dobro. Inače, ovo ćemo morati da radimo. I sad napunime. To što ne možemo na početku. Mislim, znam da je glupo, ali prije. Normalno. Ovako, idemo sad. Bum. Onda moram prvo knap. Hoću i adventure sada kreći sve. Opa. Evo kad mi treba jedan. Ne. I što da ljudi super je tekstura, pogledajte kako se kopa, kako boje su razne. Ako želite, recite mi da je stavim u description. Idemo. Mogu bi da ubacim neku drugu ovu, sad ću vam pokazati. Znači ljudi, ovo je CSGO pack. Znači nikad nisam koristio za preživljavanje, ali sad ćemo probati. Idemo se to. Moram prvo ovu. Zlatni achievement. Zlatni tiranit. Vidite sekir kako. Idemo da iskopamo, pa recimo jedan stakajte. Danas. Sada ćemo, vidite kako sam iskopao. Bum. Ovako ćemo. Sad idemo i tu da iskopamo, pa idemo do naše kuće. Znači, odatle ćemo istaramo sve. Znači nije nešto, samo 2-3 ljudi. Ono sad otvoren. Nema nikog. Da. Ovdje ćemo biti krevet. A ovdje častovi. I gore pesnica sa grejem. Tu krevet. To. Ne. Kad ja rasporedim sve ovo, bit će super. Je sad 2 dovoljno. Idemo. Ovo doradimo. Inače, gledat ću neki tutorial kako možemo da se zatvorimo, da nas niko, da ona dole vrata niko ne dira. Ovako. I ovdje će biti prozori, naravno. Malo ružno nalaze. I sad sam spojila.
Idemo sad, bum, bum. Falit će mi jedan komad. Dva komada, joj. Idemo sad dole, joj. Inače, ljudi, noć je pala, mi moramo malo se čuvamo. Vidite kako je dobar mjesec. Što možemo da na brezu? Ovce, da, idemo napravimo craft. Idemo do njih sada. Jedan, možemo stignemo za sekunda. 3, 4, 7. Ne, 3, 4, 7. Znači, ljudi, stigli smo, vidite kako sam brz. Imamo da li nešto neka? No, mada imamo dovoljno. Ali dobro, idemo za hranu. Svinča, znači ono. Znači, stavio sam na peaceful dole noći prvo. Idemo i tebe. Moram da ubijem još neko da ubijem bukvalno sekira, da, kao što sam rekao. Eto, idemo sad nekog rudnika da nađemo, da nakupimo kamena. Napravimo srp, nađemo staklo. Mislim da će to biti to, idemo sada. Idemo, evo ga, to. Ono ja vidim iron. Ček. Ajmo ovdje nešto, ne. Ali iskopat ćemo, možda vi sad ne vidite, ali ja sve vidim. Idemo tu, eto. Pogledajte kako sam iskopao. Idemo. Nešto brže što... Aha, tu si gdje spašao mi pobegniš. Tu. Sad vidim, aha, tu nije, da, ovo. What? Inače, ljudi, mnogo često ću sada snimam, bukvalno svaki dan će izlaziti po epizoda ili dve, možda sve zavisi od mene. Mojih obaveza, znači danas bih bacio 3-4, ali idem na neki rođendan. Inače, bolje što idem na njega, bit će super, ja mislim tamo. A što? Možemo da pričamo o njemu. Gdje je moja kuća? Selja, kada ništa ne otiš. Da, imat ćemo dosta emeralda, kako ja vidim. Idemo tu, ne, da. Sad, moramo da craftamo mnoge stvari, kao što novi kramp. Mnogo novih stvari, ali znate da mogu snimam samo 10 minuta u Bandicam deo. Pa moramo malo pošli, idemo. Jedan novi meč. Moramo ono ovako, znači to. Sad, idemo da nađemo pesak i da ga ispečemo i da vam se javimo i ćao. Znači, ljudi, mislim da... Sorry, samo klikćemo ovo FD. Mislim da je ovo dovoljno peska. Znači, pogledaj. Cijel prvi sloj vode, peska sam okosio. Sad, idemo gore da vidimo kako nam se ono peče. Idemo brže. Idemo brzo. Idemo. Ljudi, kao što vidite, ovo nam se dobro peče, ali ovako ćemo gledati. Bum. Uređemo mi napraviti svoju kuću dalje dok sada, ali ne u ovoj epizodi. Tu još ovo i dođemo epizodu. Idemo 1-0, to. I ljudi, samo malo. Znači, našli smo pesak tu odmah. Izvanite. Ako vam se svidjela epizoda, like, subscribe i vidimo se u narednom. Ćao!